Chomuhendo nagirangu okwiho mwaka gwa 1998 atwira hitaka eryo lyayegurira mwami we konka abantu bari kugira ngo bine cyapa cyitaka eryo nibenda kurubihaho tukatura haresi kibanja 98 kutwatira leti banja janazaliraho abana wa mazara iso turakozesa twagure kitu kutwamazire kugure kitu twagumuhaho hakibanja turakikozesa twirendagano yitu endagano twagigwika hagumira hejuru taragwa habwo kubendagano turamangu niyo urayijara kwakanisa uramwereke endagano omwaka gwa 2015 abagurori yatayatura amazina gabo bakija nenkoni amafuka emihoro hamwe n'obusare bamutera bari kumubinga hakibanja cye hamwe nabekaye mukasheshe ntera n'abatabani banje tuzayo tuhinga kutubire twahinga zaikakashahina tubona abashija bija bino busari binene biti binene bitiho nefuka nesururu bahikaho bambuza iwo mucyara Dickson wakugambira ngo lima hano nabajashe kibirakune cyanje barabanza bangambira ngo kuhinga mpinge kandi nyine ndagano yacu gu nagira ngo kwihobwe batwirebera kirire kandi kikaretera abantu bamwe okungo mu cyaro bakaronde ndije myanya yoburamu nerizo abacyari magayo nerizisha hawazora shanga bari bari kuhinguka twagira ngo ubona nagiro buhinza mitima twatura habunkenke twaturi kurara habunkenke ndagira nti aba bana bitutwe kutwakura turi hari tarutaru habusinika mino aba bana bita bituzire baraza kukuriraho twakufeje imbera tukagisigera bati yagukuguru kuruga mu mataka gituti mwine cyapa aba bana bitu turaza kubabasa tutekereza shana nangwa tuguze tugaruko witu kabare bwanyuma y'abantu becweke kigumana bataka government cyiremo kubashura marra eri kubateraho buryo bwo kubatungire byapa abari kuza kuganyurwa omuhuregi harimo babuhonda umugombora ya kasita egombora ya kibijo bwanswa hamwe n'endije myanya Kasenge Tom John Fisher commissioner w'akakiko k'ebyamataka haka Uganda Lands Commission nagira ngo amataka agaraterwe hebyapa nagashangwa mwishaza ya bugangize mpango yabiremo abaganda myaka yira ekisera ekinatwalibwa byapa bino okufuluma kijja kusinzira ku nsonga enkulu bbiri esonga ettaka lino ddene nnyo liriko abatuuze bangi lisuka mu square mile 2 abapunta bano balina okukuba kibanja ku kibanja n'amasomero gonna n'amalwaliro gonna n'obutale bwonna obuli mu ttaka lino n'enguudo zonna zisaamu obulungi n'olwekyo omulimu munene nnyo abataka batwirebera lyahabunkenke batina bari kuteekateeka ngu bwira kuhika bari ababinga konka erizoba twatunga okulumba ku Uganda Land Commission abakomishona bari ahantu batugambira ngo gutandukana n'urwakana baza kwija bigure empenda bagaruke ba surveying ebibanja bya buri muntu. John Fisher okurire huregi yo kwabantu byapa nagira government ya President Museveni netereze byashobero mu government zabirezeho kandi buri muntu ari hitaka government guzire basiringa cyapa kubange cyapa isikatira kiramu kirevunga bakikuwadde nate kiyo bisomeke biko waba we chuka yonna nagabiyeko natonzeko mucyo mwenyine bagira ki mabawandike chuka basadamu wano ne bateka mu linye pere oguziza elimba kugu abakwisha kupima amataka gitu twakiri aguno mulimo gw'amani kandi mulimo muhangu munyambe mubakwate je mubakunde kabana banyu omunyeshengero wa Bwangizi East Aisha Black nagira ngo abantu be babiri nibatineserezwa munonga kubingwa amataka gabo kandi iki kibiri nikibaremesa okukora na programs zamani ebyapa ebitwe turafesinga ayitaka rya Sentland Dogs twe turafesinga challenges zamani ushanga kabine byapa byenyine barija kutinisiriza abantu batakinyama abantu batakistama hata road development yo kujya kabase kukoraho ninga ine senteze zo kuombeka na flat adatina kuombeka flat. Honorable Aisha ayongere yashaba government okutekateka abantu abo abatari kuza kuganyura umutekateke gasha kwa one mastery yahabwe abwatayali West omureka kumiro.